Ne budem! O, za škrtu! Taki si, kaki si. To je Denis. To je moj prijatelj. Katerega leta že? A? Pa 18-19 let nazaj, sigurno smo se, ja. Kako sva se spoznala? Inštruktor. Inštruktor žene. njegove žene, stari. Tam takrat ni bila tvoja žena. Da. Se pravi, jaz sem inštruiral njegovo ženo, on je bil takrat fant in tako smo se spoznali. In potem sem ga povlekel kam? Kam si prišel za mano? LPP, ne? LPP. Ja. In sva bila skupaj sodelavca v LPP-ju. No, jaz sem se rešil, on je pa še vedno revež tam. Koliko časa si že tam? 18 letov, ja. Koliko je? 18 letov. 18 let si v 18 letov, LPP-ju. ja. Ampak glej, kot pravi šofer, Ja, tu je. Ne manjka. to je zrihtu, to je zrihtu, tako da je pravi šofer, ampak ni zaradi tega, zakaj sem prišel sem. Zdaj, tukaj je sobota, megla je, beden dan je, ampak je, kako bi rekel, čas za veselje. Zakaj? Denis, kva svoboda? Honda CRX. Hondo CRX je kupil. Pa Želje kako to, da od je skupil? otroštva. Želje od otroštva, stari. In si v bistvu uresničil? Yes. Bravo, stari. Saj ti to. Dosti ljudi si želi, pa ne more dobiti, oziroma pa tudi ko lahko noče, ker se boji. Denis rekel, ne, jaz si bom to kupil. Kje si kupil? Avstrija. V Avstriji si Avstrija, kupil? ja. V Avstriji ga je kupil, a res. Koliko smo dol? Ne pitaj. Ne pitaj. 10-300, stari. 10.000 evrov je do za CRX-a. Kakšnega CRX-a, pa si pogledamo zdaj. O, prijatelj moj, leti to. Pocket Rocket, CRX, letnik 1990. 900. In so danes kar redke. Koliko časa jo že kupuješ? Pa 20 let skoraj. Iščem. Ali sem skozi smel neki, a veš? Skozi neki. To je družina, ovo, ono, a veš? Dej povej, kako to, da ti je žena to dovolila, ker prenovati Slovenija je dežela poženščenih moških in umišljenih bab. In te poženščeni moški ponavadi so taki papki, da slušajo svoje umišljene babe. In večinoma si pa ne uresničijo nič. Kako to, da si ti prevagal to? Edino, narediš veliko otroka, veš, moraš imeti tako bebu, da je daš in onda ona ti pusti sve. A ne, zato... Ja, za ona ker- ima pol časa za druge stvari, ima voziček, a veš. A ja, v bistvu ti njo zaposliš, Zaposliš, da da. nema vremena misliti Tako je. gluposti. Znaš, kako da To je, dosanaca. to je meni Fofda rekel že znam. Ej. Ti njo napraviš troje. Moja ne vre prnent. Nema gdje. Ja. Se pravi, te Slovenke danes pa kaj? Ali, Psa, enega, dva, ti šta ćeš? ne bo imela Koliko- otrok in pol razmišljanje. Razmišljanje, 7-8 let, pa ne ve. A ne, pa, 40, a ne, pa, onda traži. ja, tražiš šta? Viš da ima jedno dijete, neko. Ja. Jel ona i lunj? Ja, neč, dobro, pustimo to temo, ampak stari, moraš ti to doven? Dej, da vidimo, dej. Moraš ti, pazi ti ta bauh šraufarski, mora to proći, stari, nešto ti uska garaža. Pa sve ti povem, te garaže so bile narejene takrat, kot ti avtomobili. Evo ga. Jugo i tako to, to je bilo že stari avion za jugo. CRX-a, 1.6, 150 konjska, to je ona IVT, ta najmočnejša. Oho, evo je, cold start, letnik 90. Bo, pržgala iz prve, svaka čast. Polako da ulje malo zaokruži, da ne ribala. A ja, sorry, ni to alfa, ima veze. Pazi auto! Evo ih, zdaj mafijaši, evo ih, ajde, stanite sa tim Hrvatijama, stan tamo. Izlazi car. Evo ga. Ok, že vidimo, treba to štrihati. Kitovanje je tukaj kit. Ovu su je kitovali, vidim. Po moje do prvi bari. Ajoj, CRX-a, gledaj. Pocket Rocket. Stari moj, 10.000 evrov za tole. Pa še vanjo, ene 10. Še ene 10, Jurijo pa bo. To nima niti serva, če me ne vpraša. Gleda pa čisto original. Oni se zdaj nastavili s temi Hrvatijami, gledaj ti to. Počasi. Prijatelj moj, a veš kaj bi bilo dobro, da ti njega daš na svetlobo, ker tle je tema in se ne vidi nič. Čak da te Hrvatije greva. Daj 5 majki ti dam na svetlobo. Kje su Samire? Gledaj ga. A Samir, to boste še spoznali, to je tudi pojava. Pojava od človeka, ja, 5 na svetlobo. Stari moj, a veš da me spominja zvuk takoj na mojega Esija. Evo, zdaj bomo imeli malo več svetlobe in bomo bolj vijali. Prijatelj, takoj me je na mojega Esija spomnil.
Tako je Honda, isti v štarte, svaka ti čast, čestitam ti, da si kupil, ampak že vem, takoj to treba, stari štrihanje, to treba. Znači, avto moraš obnoviti. Obnoviti komplet. Mislim, noter je kot bombona. A sedeži so že obnovljeni, vidim. U CRX VTEC. Joj! Sam za nadjem. Glej, stari, koliko je to nizko, glej to. Ajde, ja sjednem. Volan oblečem, vidim. Prvo, kva to tepih je Honda kao. To boš vrgel boš to ven in boš od gledringa vzel. Tipske. To je, vidim, klize. Zikar si z unim maxi brilom farbo. Evo ga, stari, old school. Da vidim, če gre v blokado. Ok, serva ni. Koliko kilometrov kje naredi? Ma noč, zlike doli v gažo. Zdaj rihtam to, veš, papir je pa tako več počas. Dobar, ručna dela. A veš, da nisem odličeš. Aj čak. Zadnje sem imel Renault 5, ker ni imela serva. Kampus. Stari, gled, vse dela. Honda, prijatelj, vse dela. Migavci, klima. Oooo, šibeljak, ja tako je imel tudi moj Civic, stari. Zdaj gremo pogledati v zadnji efekt. Ti si malo pozabil, a ne? A ja, Da tam ima sem tle. noter, ja, se res. Honda. Amortizeri so za nič, tako da moraš zamenjati. Gepičič, a to gre tu dol, ne, pa temu gre tu tot, ne, ta nima. Stari moj, kaj ne rečem? Pa si ti pripravljen uložiti noter? Seveda. Koliko si pripravljen uložiti vanga? Koliko bo? Stari, jaz ti priporočam, da ti to lepo štrihneš, ličarsko obdelaš, v spodi pogledaš, koliko je kje rjavo, pošvasaš vamo tamo, ajde tvor motor, ajde. Ampak ja, glej, stari, to je že kar redko. Se pravi, to je motor 1.6.16, 150 konj. 150 konjev. Sam pizdarija, a niso une 150 konjsko imele bulce tukaj na halbi? Vsi za japonski. Ha? Za japonski trg bila, une. Pa kako, mislim, da sem jaz videl une z bulo pri nas. Sam ta halb, to je zato, ker je višji bil motor. Neki so višji motor imeli. A si ti zihar? Evo ga, stari, to je, veš, poznam se, da bi jaz zdaj neki pametoval bolj ne, ampak zgleda mi B motor, se pravi B, to je bilo, evo ga, B16A1, tako, B. Te so bile pol v Civicih tudi, VTI varianta meni se zdi. A viš, tukaj ima to VTEC ventilček in ta spušča. Tako, tako, to ti. Moram porihtati, da viš, olje viš. Aha. Taj spušča, ne pisati. Ja, je to ta VTEC ventilček. Stari, dejansko ti nisi niti peluje. Niti ne veš, a ona zavija sploh levo, zavija desno. To je presenečenje. Graža. Stari moj, koliko pa jih je kje v Sloveniji bilo? Kakšna je 130 konjska? Mislim, da te ni. A ja, ona je 130 konjev. 131. Ta je pa 150 konjska. Ampak ja, Denis, kaj ne rečem, pizdarja, veliko varnih srečnih kilometrov, bomo pa naredili še en vlogič, kjer bomo se vozili, mislim. Tako. Škaj, nimamo registracije. Kdaj bo tablica? Pa drug teden upam, da bo. Stari, moraš kakšne feltne v vodo? Imam feltne, zimske so gor, sam stare so to gume, što je nov avto danes. Čak, to so letne. Pa boš ti dal feltne kakšne? Boš kaj podvozi zrihtu? Boš dal kakšne? No, kaj boš? Ja, ampak prijatelj, to moraš dati orange vinde. Ne sam fedre. Moraš orange nasavijo podvozje. Evo ga, Fast and Furious Denis. Vraćamo se nazaj koreninam, jel tako? Ej, Samire, dej pridno, dej pridite mafijano, dej, tebe čekamo zvijezdu. Samir, dobrodošel na Dinotijo YouTube. Predstavi se ljudem. Kvad da se predstavi. Ja. Živo, fantje, zdravo. Kje si ti, kaj je zdaj? Živo, pa gled, braca došla. Stari moj, ne bom nič ukradel, priden sem, prosim. Jaz mislim, da ljudje zdaj, ki gledajo tam, misle, da so se braća Romi zbrali stari muljave nešto. Bravo, ej. Da čupam žižicu, brati. Gledajte ga, to je ta Samir. Kaj je že bilo takrat z uno katano neki? A se spomniš? Zgodba. Dej povej zgodba o majke. Kaj je s katano, dej povej. Naš doma je.
I kva delaš ti s to katano? Znaš, mam da to. Strašiš narod po postajama i to, a? Strašim, A? A? strašim, a već kva strašam. Kva? Ciganluk. Daj ti me povej, jaz se spomnim, jaz sem furil takrat bus i ti se neki z enim skregom in poslije nas počakao na postaji s katano. Zeli sam. Zeli sam, ne? Jaz ga piskao napala. Nisam. Nisi, a? A trebao bi, a? I maše obe noge, ne bi u LPP-u delu. A ne, čak, zdaj si tu ti v LPP-u. Pa čovjek Boži, šta radi? Pa dobra, vidio se poznata od onca, kva? A bravo. Ej, ampak jaz sam cijelo vojsko pizda prepelu u LPP, ja pošao svi za mnom, a? Svi. Ali ja sam ošao, vi niste otišli. Kaj najraj vozaš? Vse en. Dvojka je teb carska. Tam moj del, kjere kol sme ti da mi da, jaz vam to odpem. Daj ti meni povej mal žena. Ganjaš ti šta? Ha, kva, bojiš se? Ne bojim se nego, to mi je Praš, sve ružne su nešto za tebe. ljigavo. Ljigav, voliš ti Andiamo, jel tako? Volim. Ha, voliš ti Andiamo? Ili Welcome, koji je bolji? Sve. Ha? Sve. Pa dobro, ja jeftiniji, nije jeftiniji. Samo da se nešto umače, briga mene. Gdje od pri halbo? A se ogrela malo? Daj ti van iz prve da nomo mi. Daj mal gasa da čujemo. Dobar je. A to ka ropoče, kad slišiš. Ja znači, to so ležaji na glavni gredi parjatu. To kliče za generalko, priprem 5000. A ga čuješ? Ležaji na glavni gredi parjatu. Gle. A si išao gledat, majstor, to? A če bi bili ležaji na glavni gredi, bi se već slišali. Već bi se, ne bil bi toliko. Klak. Malo ga strašim, gledaj. Samir me Anča, Malo ga strašim. Pa šta si ti sve šraufo? Imaš buraz je kondaš. Buraz je šraupu mali milion. A je buraz kje pršu pogledat? Ni. Ne, sve. Po prvi ste pojem to, ventili se čuje po moje. A veš? Ručnike mi je. Ja, a veš. Gle, jaz sam tako rekel, pripremi ene 20.000 eura. Ha? Jaz ga čuo. 20.000 evrov pripremi, stari moj, in obnova. Gle, zajebavam se, bomo videli, nijem pojma. Daj malo gas, pazi mulje, curi. Čak, ne. Jel pijeni šta? PCV sistem je za zamenjati. A je, ha? Kao je sistem? PCV. Šta je to? Positive Crankcase Ventilation System. Pizus, ti pametan stari moj. Već kao jaz, ampak ja, folk u komentarjih povejte, če ima sam je prav. Daj malo gasa, daj malo gasa, daj. Dobro je. Ja, znači, jaz imam prijatelje mehanike, ampak to bo deep pocket. Ampak gledaj, ja bi tako rekel prijatelj. Ti si uresničil željo, jel tako? Tako je. Ti zdaj to imaš i to je zdaj zate tvoj baby. I ti to ima da paziš, zakaj? Zato ker jaz imam S2 Jure baby, ti Mr. X, a ti imaš neki drugega prijatelj. Ko imaš pa ti? Under the hood, there is a 2.5 liter turbocharged Volvo engine. Jebo mater, ti spravi Englez, aš pokazao? It's a mother of violence. O, mother of violence, aš pokazao? Gdje pokažeš materin? Ti zajebo Jeremy Clarksona. Ajde. Kva je to, prijatelj? Kva je to? Gdje povej kilo? Darda. Kakva pe? Volvo V70R. R. Kjer letnik? Letnik 2003. Koliko kubikov, konjov? Kubikov je 2500 kubikov. Ja? Konjov 432. Če to originalno Na nači... glavni gredi. Ma kurac, a to načipanih ali ko? Načipani. Si čipovo, a? Ja. Daj skupo to, koliko zelo para za to? Pa para, 15. Dobar si ti odvalio. Prije godine dana. In? Radio. Pa, delo. Stari, moraš malo ga očiti, jebo ga ti, stari, ako koju trebu ufatiš. A? Vidim da imaš jebački usnje. To sam mislil dele, kam je dao ključ dele? Dej, mir sade. Ključ od auta. A jebi ga Mirsade! Pa kako Mirsad ima ključ tvoj? Ne vem, sam mu ga dao Da čuva. sede, da ga odklene. Dejaš ti pržgov to malo, čak da vidimo. Ohoho, ovo je malo višja turaža. Čaki, a je to 5 cilindrov?
5 cilindrov parijat, čujem ja njega, a? Petak! Daj ti parijatu halbu odpri, da vidimo mi ko imaš ti noter. Daj pokaži ljudima, stari moj. Jaz priznam, jaz sem se s Samirjem že enkrat vozil in tukaj reka prasica, vidite da ima na vor turbo. Gre, a? Ajde vidimo, za vse ljubitelje Volva, stari moj. R! Stari, vse je zaprt, ne vidiš nič. Kako si kaj zadovoljen s tem avtom? Super auto, Ha? super auto. A je izpolnil tvoje pričakovanja? Je. Koliko troši materet? Troši 12, 3, 13, Ako- svi fine vozi. Fide Bože, a kaj dobre? Kad ga nagari, uzme i 2 jes. A bol te kurac, dobre, Ma a? jebe se. A, ne jebe se, a? Aj, kaj pajsaš ga, kaj pajsaš? Vidite ga ga. A, ga, ko gre kaj to? A? Ko gre kaj to? Gre tamo ena okoli 260, 200. A si šel tok? Nisem Nemoj, šel, nemoj. ampak vem da gre. Gre, a? Pospeški, koliko ima to kaj do 100? Ma to je neš 5, 6, 6, 7. 5,5. A da ma? 5,5. Pa jebote, pol ti iz moje S2 Jurija, že blizu si. Sam ja moram umrt, stari, da dođem do... Ti samo gas ovdje ide, ja moram... Ide! A pa karavan, daj mi povej karavan. Jebo, imaš familije, djece, imaš šta? Nema. Cure, ako trebate muža koji će raditi za vas, evo ga, lepotac number 1, Samir. Samir je bil ti počero nju, jedne troje njene djece. Ne bi, a bil počero nju i troje tvoje djece. Bi. E to bi, svaka tebi čast. Daj mal, aš ga mal tuki stisnu, sam mal gas. A, tuki mal, sam da sviš. Leden je bilo. Pa pršu si iz kje? Iz Šentvida, nije. A ja, pusti ga nek radi. Dobre. Pol kad se ugrije boš malo, sam tuki malo da slišimo ta zvuk. Bo. Tam boš šel po cesti ga malo. E, to sam. Daj, kako se čuje? Pa ovo čuje se glasnije, 100%. Se. A imaš blow-off ventilno? Zakaj ne daš to? To bo se dobro slišao. A? To mora biti stok. Stok, a? Pa kaj pa auspuh to s kaj menju? A usput je unmeno. Kaj pa je za en auspuh? Ne vem, to Niš. je ND delu, kaj se. Ko to da skupo Volvo? Fino, Volvo ti su mi bliz meru šeć. A res? Čeprav su taki kutijasti pa. Nema veze, kutije su menu šeć. A kutije su trebaš kad ti nju strpaš u kutiju, a? Vi ste ko oni Daltons Brothers, majke mi stari moji. A ja mislim da ovaj Klempa najbolj zajeba stari moj. Moj dide! Ja mislim kad tebi stavio pištolje, ti mi stari počero sve, jel tako? Viđe kako je propao ko stari koč. Ampak gdje ti, prbija ih ta tvoja. Samir. Samir, gdje povej, od kje ih rokaš non stop? Od kje? A? Iz glave. Iz glave, koji? Ove. Ove, a? Fanti, Lesan. od kje poznate Samira? Povejte kje o Samiru. No, ne znam, poznam že kad je umekan. Čak. Ja tebe poznam. Čučo na tuti. A si ti stariji od njega? Sam, A, koliko si star? je zetovo godište. To je koliko, 50? 50, da ima. Ja ne nešto sprašaj, koliko si star? 39. Jebo mater, dobro, ja sam mislio da si mlađi. Stari kauč. A, ko stari kak? Honda stari. Kako Honda? In kašen je Samir tako po duši? Gdje povej, a vas kaj fura s Volvotom? Pa malo. Malo? Malo časno. Nema Stara vremena. gorivo. A? Nema vremena. Šparaš bilo materit? Nema vremena. Kako nemaš, a šta radiš? Klepa, šta radiš? Pa delam. Kaj delaš ti jebate? Podijelam, bus furam. A je furaš bus? Pa ko to da je šao bus, majkice? Fino, to mene veseli, vozat mene veseli. Aha, pa što nisi taksi onda vodio? A svoc da je taksi? Nema tu para, 9 let. 9 let si bil taksist? Majki ti. In primerjava taksist pa LPP? Ne more se. Zakaj? Zakaj? A? Tam je Kva? stok je preveč. Kaj je to stok? Stoka. Stok. Ej, Denis! Marva. Prav da je ful preveč v temole taksiju stok. Kaj je to stok? Stoka. Marva, životinja i marva. A kaj, zakaj? Dej povej kakšen primer, kva? Zakaj? Da bježe. Ha? Bježe? Bježe. A rekao boš da folk ne plačuje na taksiju? Obnašaju se ka prizadeti. Prde. Se seru, povraćaju. Majke, i ko čisti to? Tako da, jes model. Kako ti, a ni to da plaća ovaj... Ne kurac, noben to ne... A? Ne... I, ampak jebe si dolgo sistema. zdržal 9 let. Da, to. Ej. Kad so začeli biti preveč bezobrazni, te teli iz centrale preveč so maha vzeli. Aha. I to so Ono stigli. do nas, Ja, do šofera. šofera, In?
Pol sem jestel, pol sem kršel. A si šel, kaj pa LPP je razlika? Ne, Zakaj nisi prešel LPP? ne bo iz zemlje. Zakaj nisi prešel LPP? Niso me vzeli. A ja, zdaj jim pa voda ide v grlo, sad sve uzima. Rekao sam ja, direktor, uzmat ćeš ti svašta. Pa gdje ti meni povej kako boš ti te zadnji sjediš, to je nešto malo stari. Šta će? Kako si ti utrpat sad neku tamo novu mladu? To ću trpati, nemam šta trpati. Mogu samo djecu trpati. Fraš, ja sam utrpao šta sam Gotovo. utrpao. A, gdje je, gotovo. Gdje povej kako, Paul, kaj je rekla žena za tole? A spala ona vek vas kupo? Ve. A? Ve, pojio sam je mozak 10 godina. Ne, jel uzela kredit, jesi uzela kredit na nju? A, nis? Ja bi joj uvalio kredit pa kako hoće. Pišti. Pa nek... Vi ste pročeni fanti kaj, imate kaj? A, ne daj Bože stari. Evo ga ovaj dolazi. Ne daj Bože, nemojte se vali više ko njega stari. Sve je to fino ovako, ali kod kuće je najveće, on mora raditi stari, vi ne morate. Evo ga. Čas prijatelj. Je rekao da ga malo stisnu, opet gremo pogleda. Polako, vraćaj se! Joj, su ugasili telefon, Tajper je tam stari. A fino puca stari. Sugo, Grmi. A prvo ono 5 cilindrov stari, moj fotar imao Audi A90 koji imao 5 cilindrov, podoban zvuk, tako sam ga prepoznao. Ohoj! To je glih pomitva. A ne? Gdje parkiri to prema mojoj Hondi, moram te častiti za ovo. Se čuje. Brutalno vičeš na YouTube. Honda je bolja. Mislim, realno. Jel bolja? Bolja je Honda sad. Ha? Šta? Ej, halo. Ne moraš preko Honde. Kako ti zoveš ono? Mrtovska kola, mrtovska kola, dobro. A šta bi prvo model, on tuki neki fura, Možete pisat. kao sam trebamo još truplo zad, ko mrtvačka kola, pravo. Mrtovska kola. You son of a bitch! To ste Kinezije, fanci. Haj, tam parkiran. Fanti, jeste kje ženi? Pa smo malo. Haj. Gremo da vas počastim. Samir, 5 pijača! 5, ugasa ta jetra, gremo, hajde. Podilnik na šterko lesi. A ni. Ajde, neću da ti kažem šta je rekao. Se čuje, slabo ne. Jesi ti čuješ tinkaj neko? Zvon će tebe u glavi kad te prisnem. Ej, a ste ženi, fanti. Ajde, uzamte si pijača. Ajde da vas počistim. Dej, tamaš. Ajde, uzmite, od prije. Ne, imam pive. Gledaj. Nemoj mi deke gledat to. Koji ćeš, ajde uzmite, fanti. Ajde uzmite, da vas počistim, birajte. Ovo pokvarnjam Dorio da pogine. Ovo će mene otrova. Biraj koji ćeš. Nije noben zelenga uze unga. Znam unga zelenga, tega, to noga. Tega. Ne, ti uzeo črnga, stari. To je črn. To je zeleno za me. Ne, uzam črnga, ne zelenga. Kašan je črn, to. Voliš ti crnog. To je zelen, jebem ga ja, stari. Pa jes ti farming blind, to je zelen. Ne, Dobar model, to je zelen. i ti uzmi crnog. Pa, voliš ti njega? Crnog. Tega. Ta je gamerski, stari. Gledaj koja piše u gar. Gledaj koja piše. COD Black Ops 7. Ti si gamer, a nisi? Bio. Bio. Ajde, fanče, hvala za da ste me povabili. Hvala tebi da si došao. Kaj ne rečem, like, share, subscribe, folk. Če vam je všeč tale vrsta vloga, pa če hočete videti še, napišite spodaj v komentarju. In fantje, v redu vse. Sve super. Vse v redu. Honda zakon. Onda zakon. Volvo. Mrtvska kola, dobro. More mrtve vojste. Ne vrijedi. Aj, živjeli. Ima i on grada, vidite. O, modelno, kva pa ti tuki? Jebate, kradeš bicikla, šta radiš? To gre gore. Ohoho, intercooler, sine. A što si to kupio, materije? Za Volvota. Fast and Furious, prijatelj, a? Ne, da lep zgleda. To oni da lep zgleda, pa da bolje hladi. Koliko su bol za to najkiti? To 500 euro. I gdaj boš to dao gor? Polet. Ha? Polet. Kao pa ta bicikla, kradeš ti bicikla? To je od Denisa To je bicikla. moja To si ti bicikla. ukro lažeš 100%. Ne. Ha? Ovom bukro Boga da more. To je Denis. A res, pa gdaj boš montirao to starima? Poleti. Pa što sad ne montiraš? Zdele je zima model, hvala po zimi delu.
Pa to, a je to što ti sam montirao? Sam bo možda. Ti znaš šraufat pa to? Znam. A materi, a kje imaš dvigalo pa to? Evo neki imam za tebe, Denis, da ti končno grekam Honda. O, ne treba to meni. Puža! Dobio ti puža, čovječe! Puhalo. A, puhalo! To ti stav tamo u Mazdu. Daj mi povej, kva je to za jedno puhalo? To je od Volvota puhalo. Pa kako, jesi već mijenjao? Ne. A? To je od Volvota V60 D3. Čakaj, je to ista turbina kao tvoja? Ne. Kapa? To je manša, to je low pressure. A pak za kaj pa je maš pol v bistvu, ako je manja? Za Znači, to, manji za ti je u to ruci. Kad sam bi na unem prejšnjem Volvotu menu. Aha, a presut me Volvo, kjer ga? V60 D3. Kakšen je pa to Volvo? Bil, V60, 12 letnik, Motor? motor je 2.05 tak. Z njim je taksiru. A ja, zvonim se kasero. Ti kaži, materi, kad si bio frizer, jesi li hlepno kakvu? Nisam bio nikada frizer. A kad si bio taksista, jesi kad koju klepno iza? A? Majke, jesi li? Sam. Na šta spadale, materi? A? Nisu ni na što padale bile horne. Ore. Sa stari, kaj boš naredil, ko te bo on butno po speških dol? Kva bom? Kaj boš naredil pol? Kad te bo on s to hondico dol To butno? turbino bodo zdrava svoje. Zapaću i sebe i Volva. Vsega ne moreš prehteti Lud je, dejansko, lud. ampak ja. A veš, kaj bi ga ti v krivinama? Ja. A veš, on je na ravnini bi bil hitrejši, ampak krivine bi ga pa jedo, veš Dino, kako. to je škatla, to je, ja njemu kažem, SP sebe zgori, vozi mrtve. Zažale, vojte. Misliš, da bi imao posla? A? Samir imao. A? Koliko bi njih on mogu natrpati iza? A? Odlično sad. Ako je tvoj brat i ti, 2. Ako je Semir, 12. 12, ma. Melješ zube ti jebe. Ampak čovjek prav, stari moj, da bi res rok zamenil šiht. Jebeš LPP, čovječ, ako moraš u mrtvački dom. A? Moraš ti. Pa, dobro, daj mi još par 20 godina, nemoj me još, jeboga ti. Pa ti mene trpaš. Ja tebe, Da voziš, da tražimo posao. ja, mi te posao da zaradiš da skupiš auto pravio Hondu, jeboga, ti kupio... De malo zube. Malo da ispoliraš, jel? Da ti ispoliraj tamo onu šajbu svoju tamo od volova, ta? Ne, sve faca, mal ga radi zajebavam. Daj ti me, za kada se spok društvevi s Samirem? No, Samir je legenda. A ti sme govoriš da ne, di snim Samira, Snim Samira rekao. Evo. Moram malo. Pa ti iš izbrusti taj M. Izbrusit ću. A? A ovako iz tebe zube izbrusit. Ti si njega ispolirao. Kako ga on brusi? Jel volki, a? Ne, on ga ovako brusi. Jel tak, znao sam ja. Zdaj smo res malo prečarali, malo smo se ga lotali, ampak ja, Samir drugačka ni kamere. Prijatelj moj, to... Moraš nekaj ideš žegat. Stari, to tak je prbija da su smehi, stari. Ej, Samire, čuo sam da ćeš nas častiti u Andijamo. Marš. Ješ da Pa si tam redan, a ne si? nosi se s očima. A je redan u Andijamo to. Ne povej, a vi ste šli baje zadnjiš u Andijamo, tako? Ja ne. Kje te lahko folk vid drgač? Nikjer, na autobusu. Na autobusu, se pravi šofer LPP-a. Jeste. Jeste, daj mi pa imalo Horvata. Nema, on je još u pezi, on je prdek. Lažeš. Ne, res. Ni več Horvata. A res ni ga več? Njega već. Majk, ni več direktor Horvat. Ne. Ha? Zdele je Rok Vihar. A si bil kdaj na razgovoru gor? Nisam. Ko što si šofer LPP-a, pizde? Fino, za sebe se držim, pa je to to. A zdaj boš rekel, da te noben nikoli ni prijavil? Ne. Ti nisi šofer avtobusa, pa jaz sem bil vsak teden gor. Joj. Ej, Denis, prav da nikoli ni bil gor Pa pride direktor. on A radi. se baš? Šuti, Vidim. tam ni glasan. On radi, ne? res. Tam ni glasan, Pa ne? kaki A ne, slatke to je dela. ko bebica, ne? Tamke dela. Ko bebica, ne? Tamo kad mu beba. pisne, on samo... Pusti se volana i dalje A ne ne, i zna. sam šuti glavu dole, a ne? A ne? Ništa glavu dole. Nego? Pa dobar, zdaj ti rekel da Sam si... me meljem u sebi. A nobeno nič ne rečeš? Ne. Nikoli nisi nobenega poslal plno? Nisam. Koliko to šofer da ne jede? Ovaj je pridan, ovaj ne. A ne? A. Ja sam mislio pizda da je on voz ko onaj krompir tam. I tak da ih pelem ka krompir.
Sad ti voziš po moje počas. Ne. Ziher voziš počas pa u videu. Je, zmeri 50, non stop 50. Ha? On je počas 50, to je počas. To je počas. Ja sam šao 800 ponovati. Da, valjda. Z mesnim busom, kad ne smiješ. Pa enda smiješ ja, eno je ne smiješ, a eno sam šu. Včasih je Dino to. Dobro, stari, kakšen se razbiš ver, dej povej kašno, a veš kašno zgodbo iz LPP-a zame? Koliko hoćeš. A ne, res, a se spomnaš U kašno? Celovški si ga gonu stari i 60-70. Ne, klasike, sjećaš se. Oj, oj, a so klasiki še? Ono što... Pa so še taki autobus. Kaj pa kašni se zdaj busi? Irisi, plinci, sami plin bude del. Oni Mercedesi, irisi, mani na plinu u seska ljeno Čaki, kje so klasike stari? Niđe ne ide, Kje so tamovi? nema više. Pa čak, zdaj je najstarejši un, letnik 95, un niskopodnik. A? 69. Tam ja, jaz spomnim, kad so vam pršal novi. Kjer ti je najboljši bus, majke ti? Nijedan. Kako ni jedan? Iris. Imaš enga? Iris jebote, Iris je bil un. Iris je zaprt, se itak ne mora pol naći. To je to, ne? A ne noci ko... Visoko sjedeći podreb, gledajući ovako gledam ljude. Dej mi povej, ajde, povej eno za folk. Kaj povej folku, kaj bi lahko sporočilo povedal, ko furaš bus? Zdaj im povej, sad slušaju. Ma lep se obnašite. Kaj to, kako misliš obnašite? Feriju. Zadnja sekunda se ona spomne da preteče na avtobus, kad je že odpelan. Ja, pa pač odpelješ, ne? Pol pa teče za mano na semaforju, neki tamle se dere, ampak mislim si svoje in gre. Kaj pa tako, kot avtomobili v mestu, ko se voziš, to mi povej. Kakšna je kje prometna kultura, kakšna je vozniška kultura? Nikakva, Šoferska. to bi je sve potro. Potrobi. Potro autobusi. Majke ti. Majke ti, Bi, vse. kako bi to izgledalo, kad ti njih potro? Fino. En mi naiđe dame i sil gruh, še en naiđe gruh, še en gruh. Pa kaj delajo, kva delajo kje avtomobili? Kva delajo, izsiljujejo, ne? Kako misliš ciljuje, ne razumem jaz pizda. U glavi se pred tebe, tole. Pa mi je lepa starimo. 36 let stara Hondica. Jaz se to spomnim kot mulo, to je bilo... To je bilo stari, a? Ta ti je najboljša bila, a? Ja, ta, to mi je bilo želja. Daj si jo prvič videti, kje spomniš. Ne vem, to srednja šola stari, 14-15, A da? smo bi stari, ja. Tam nekaj. Vsak človek ima en avto tako, kam mu je tako. Kaj je ti pri srcu, a veš ti? Ti je pri srcu in si ga želiš celo, ampak kaj mi je všeč pri tebi, ker si pogumen, ker si dejansko fupu stari, ker veliko ljudi samo ostanejo pri sanjah. On tam čara, lega. Veš kaj je, Ja, servo. veš kaj je, ni serva. Serva. Treba malo raditi. Jaz tole motam kanač, to sam že navajen sam že. Kako česa? Od česa? Od Volvota, kad mu je volanska leto u kurcu, ne? To je kaj s Volvotem, da imaš Hondu, Pa ne je bi crkval. trd volan, ne bi. Bi. Ne. Bi. Si zihar, nisi imao Honda još. Sam, ne. Zdaj imaš Honda, kupil si jedno, ne? Sam. Koliko sam tvoj. Čak, tvoj brat je bil norc na Honda, ne? A ne? On je imao neke hude stroje. Je. Kaj imaš še kaj? Nima. Kaj, zdaj je umrl, kva? Kva? Ja, če je umrl, če nima več Honda, Pa kva? ne, umro, kva je stava? On kaj ima Honda, ima skos Honda. On ne. Ne, a ne? Pa ima zdaj BMW zikar. Itak ja, če furi ta pravi. 39, 28. A on ga ta starga? A ja, dobro, aj klasika, saj neki. To. Saj neki. 97. Šta ti imaš pastu za zube? Šta ti radiš, čovječe? Nemoj, Pastiram zube. Slabo ti je to, veš da od tega dlesni padaju, propadajo. Veš? Neka Veš? propada. Ne model! O, za škrtu! Pa ne model, kva delaš to? O moj bog, eto ti kad daš bratu mlajšemu. Okej. Kaj je bilo zdaj to, prijatelj? Praš, zapalio skopko. Bolnik si. Boham, prvo je zapalio skopko, pol je zaškrtu prestavo. A si zaškrtu malo? A srce je malo udara, a? Trd menjalnik ima. Prijatelj, ako nije bila sjevana, sad je. Sad je. Sad je sjebana. To kad dobio čefuri Honda, stari, tako je treba, stari, razvaljivati. Kreten. Nek si je, vala. Nek si je, da smo malo veselja dobili. Nek si je. Valja. A? A? Sam vrti, a? Kjer auto ti furaš? Mazda. Kjero? Dvojka. Kako tu toliki velik čovjek, a mali auto? Kaj? Si poročen? Sam bil. Si bil? In?
Kaj je bilo? Jes bio poročen. je. Ja, klasika, to su moderne žene. Ti, Moderne poročen? žene. Ne daj Bože, praš, a? Nikoli. A ne, Nikol, ti si že vidio kako to gre. Jesi ti poročen, Samir? Nisam. Jesi bio kad? Meo sam ih par, ali Jesi bio kdaj poročen? nisam bio poročen. Pa kako to? ne. To da nije bio poročen, moj dedel. Nisam ja živio ovo. Ne, nisi bio poročen. Ne. Joj, evo ga, prvić ga zdaj voz. Prvić ga zdaj voz, a da? A ne? A? A ga je vozio že kaj prej? Ne. Stan tu da pogledamo ulje. Čeprav mogu bi počakat neki časa. Jebote ti ko da si naletelo na silki starima. Ej, ugasen. Potpri halbo. A si ti spok kaj pogledao ulja koliko ima to unutar? Ja, sam ja. Ha? Ma dost? Ma. Zihar? Samir je pa nije to ona da je ne mreš naći, jebem ga ja. Da ti je za morilke protisnuo, ne? Ulja nema ništa. Ulje je menjeno bilo, viš? Olev je... A pogledaj, kjero ulje je notar? Pare. Ulja ni nič notar. Je, evo ga, le. A viš, olje mora biti do te pike gore. Vem, pa se je, evo. Sad je obrnut, ko kontra ne vidi. Aha, ima. Ima sad. Valjda da je. Kaj je bilo, kaj se šrafa? Kaj je bilo? Kaj je on Hoće čovjek da dira, da prčka. Kaj je maso da popravi? I? Ja. Kaj je bilo? I šauf mu je to. I ispod šeraf i ne je šerafa. Tuk je. A? Kje je šeraf? I not mu šraf pade. Ja. Zdaj vem zakaj nisi šel za Mahančara. Ne, ni za rad. A jebem ga, ja, Samire, kako moraš biti tako smotan? En šraf si zgubil. I sad ga brusiš, da zahrđa jeboga ti. Neće zahrđati. Ha? Sam... Sam malo da ufti masa, jel za tako? maso, da. Tako on zna. Pri. A gdješ šeraf dobiti? Ima ih unutra navarde. Gdje hitara, sam kako na hitar kaže. Original jebo ti sebe. Original, stari.